ikipe ya Mukura Victory Sport irateganya kuzakoresha ingengo y'imari ya miliyoni 400 z'amanyarwanda mu mwaka utaha w'imikino. Yashyizeho uburyo abakunzi bayo bazajya bayishyigikira biri mu byiciro bitanu. Kuri iki cyumweru Lighthouse Hotel nibwo habaye inama y'inteko rusange y'ikipe ya Mukura Victory Sport. Muri iyi nama hagarutswe ku ngingo zitandukanye zirimo kurebera hamwe umusaruro w'iyi kipe mu myaka ibiri y'imikino ishize 2023, 2024, 2024 na 2025. Harebwe kandi icyerekezo cya Mukura mu myaka ibiri iri imbere. Ubwo harebwaga iki cyerekezo nibwo hatangajwe ko mu mwaka utaha w'imikino izakoresha ingengo y'imari ya miliyoni 40. Iyi ngengo y'imari yayikoreshejeho igura abakinnyi, ikazanayikoresha yishyura abakinnyi ndetse ikazanayikoresha itegura imikino itandukanye. Miliyoni 363 ni amafaranga afatika, naho miliyoni 37 ni agaciro ka serivisi abafatanyabikorwa Lighthouse Volcano na BK Insurance, aho we ni umuterankunga mushya. Mu bijyanye n'umusaruro ikipe ya Mukura Victory Sport yifuza ko mu mwaka utaha w'imikino kuzasoreza ku mwanya byibura wa gatatu wa shampiyona. Ikaba yifuza kuzatsinda imikino 16, naho iyo yatsindwa n'irenga 7. Mukura Victory Sport yatangije uburyo abafana bayo bazajya bayiteramo inkunga buri mwaka, aho buri mukinnyi bazajya bagerageza mu byiciro bitanu, muri buri byiciro bitanu. Hari icyiciro cy'inkindi aho uzajya akijyamo azajya atanga miliyoni 3, icy'imena aho ukigiyemo azajya atanga miliyoni 1, icy'ingenzi atanga ibihumbi 500, icy'umukunzi atange ibihumbi 100, naho ikiswe Mukura twaje aho atange ibihumbi 20.